Тимируха Югут Борис Федорович Неустроев мандару сеттон бес сахагараналла харас кабаннах терәһиннәр интернет сетиминнеңе үрдүк тахымга ытылла тораллар. Бир сүрүн терәһини улустагы Туллукчан библиотека когыллата сихили биги тататагы устар биләкпет билемнәр сюжеткер көрүң. Борис Федорович хасаме онунан сыллар устата сахабыт сирин этатагынан кериен, туаска маска тимирге түспүт оюлары түмпүтүн, көрөн олорон кеһере барыта керега кыттыгар кескилләге аяр үрдүккә сырдыкка тардыгар. Бу күннәргә саха ohorun бичиген аны крачан оголор, кинигега угар белие сүрүн оютугар келлердилер. Бу элбах байы беха мандарус умутун беге оголор бутугар соччо тухаммака хыбжабыттуу диханатыбыт. Олиһин бәбит фонда бутыгар бар кинигелери же туханаммыт. Закладка конкурсын биллерди бит. Бу кинигелерден каннык багарар ohorу таланылыктактар. Онна закладка оңроллор. Бир өттүгөр ohora, кете көттүгөр бу ohor ата тоққа туттуллара ис кохона суруллар. Чечемагос кулатын 5-6 клаһын үрнәтчиләре бысапка курдук ис устук көрүңүн туханан киһере керәксиях оңоктарын тикпиттер. Onu bastan zakladkanı kaydagara ohor kurduk oңотторокун барбытым, онтон оголорум боллана min mannan orabun didiler maska annyıllar ohordары talbıttara. İnneğinden bihi zakladkalar bıt uratıllara diyen maska annyıllar ohoru taŋaska wышавкалан tüheri bolar. Туос сиэл оҕоруо пластик, ара сөҥнөөх краска холбоһон, кырачааннар илилерин сылааһынын эринен биртен бир жерекээн айымни айыллан, чочоллан тахсыбыт. Мастыгы оғыр ата, маллах ихит. Инненен сабынан тикпитим. Иккис оғыр ата, орто чорон. Красканан контурдабытым. Онна кергетен бербитим. Ортотугар бес қарақтағы қарасқал, бұ самый күстағы қарасқал. Сақылаққауын қарасты сұрттынендер бір гәйтім. Бу курдук оюбут бичикпит туттар малбытыгар культурабытыгар тынна халан, салгы сайдан сахому куратытын өрәннен, кихайма хологун ағылдукмағын чәл көк силигилир сәбірдіға болан, өссө дай өркемнерге чәлгие чәшірие турдага. Вера Матвеева, Саха телевидениете, Татта.